the Badwam Jumadi no so na ene ebnada nsudura your Faith Homeopathic Clinic penifo so ewa ha onyame adom ye gidie ne wura ho se de omudi sie no nti yare bia ha o na o de gidie tu anamo nkọ ho no mu a wo gidie so nti ho beto na ne de enwanwa na efe kura ne se Dr. Watson ne en birthday nti happy birthday nkoma everade onshira no nyo kese nyo kese pa year by this time birthday very different and you one na obekai nyo bi na be fro hey ababona ya hot nti mo birthday kwa na refi sanet ye nti de yesa so boafo no ye na ye be ka Dr. Kofi Amponza no pe menchao se bia boko na Mama Faith oh nyame adom Mama Faith ne Papa Faith nso no pe ye chia mo e didi ye se nyame adom ho ye apomuden so e ho nso okoye bia ko kama pa nyame ase Dr. Abigail so ye chia o so fo nso ye chia e na mo no so mo ba bi foforo nyame hira mo ti ne ye hwede ye me fan free so for Amponza ye bedasi na ya chia hwefo Prophetess Dr. Elizabeth Faith also chia so ye geneso na ye de nyame asese ne nso de adom ye on say Ghana ya de nti ama yeni ahoto but mami nyina Faith Homeopathic Clinic na me wish Dr. Boot very happy birthday nyame sha no ye nkese na onto ne nkwa no mani fini pi de ono ape no mfa nom no ye obo ho mpa ya che nyame nyina we so mfa amen na ya na mpempi no 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 the birthday no ota na ni nyi senti say oh ya say bi o wa Individual say free time nyina process no ho process no wo brofo feles oh yeah ayo ya te oh ya de ya o papa na on say de ebe mo waka dem a untumi mpi ye nchi untum but now that dem ya de no correct ye hwe bibi te say obi a nani ham eni mi mompa mi wi ase mabrabo nyina ya de nyina ya but ye hu hia me mpo ho ban pa meni ne mbema no de hu hia me pa wo se ne tambia meni na me bema de me mfa wo mu ni agro because eno na de me kode me ba na on se ohun wani no empempi no hia nsuo ba ya na enim obo ho anani no otutum se e wo se nka ne wure ho ade bu but nsuo no ba ya emma okay eno ya na ehu ya ncheke e de bi on so nsuo no nsuo ne wure ho nya da bia na nsuo ta na ni so eno so ye hwe ni ye pa yeni no nyankopon ne se ese hu kala bia ehunu ese obi ani ohunu ade bia se yellow se green se de ohunu kala ba ko etidi ade na asi ama wani no ohunu ade bia e kala but yeni no colors wo so a eno no e na boama ohunu se we ye yellow we white we but obi de ohunu white ohunu blue ohunu green nyina ohunu ba ko eno ehu pa e ba sa emfiti prokopa mfa drum so because adia asi ama na basa no unim obi o se ase ebo asinani ne so unim so obi ani ye kokwa eno ko ha adwen obi ani timi ye ko no aposa bo no obi so wadura digu no de egu so okọ ne ba onim de ebesie de ehu kase petimi fra oni ni ntem kra glaucoma ohwe anu an se ba no sha ase ba na asinani ni ebisi ade be na ohunu ye nanso onkoye check-ups nhwa de kode anani no eba so no de aduragu so ehu intimate se ani no mani hia maka se bema de wani hu hia no ma bema hu hia because ade ya ne se ahmache no obia ni abere na ne bema so de wo ye adwuma na wo de oda hodin unyane na onfi uda wo ya na bu afu sa mema no mbufu ntentem wo kana se ma na bu afu ko no ne bema ne kia na bufu dada enti ne tembi ono ano oni ani jim intimate se bo ho ban bra Faith ni enhwe baabi o se moja kwa e ma bema no mo e de ni enhwe ma onim se ni padua no nyankopon aye ne se o ma ni padua be friend cells cells no aye the body building blocks ye no na building ni padua mani ahoden so nku gina but ebi te say red blood cells no e no na take 70% of uni padua cells ni nyina anti ma ahoden so nku e na contain immune system no e do bi o ha the red blood cells no e di 120 days na ashe di 120 days and you also nya iron vitamin B12 B3 B9 vitamin C na odi esan restore no but obi ho ani nua ne awodie ni niam awoye no ebi nyim de bia oni ahoden hwese white blood cell no so e wo ho ye ka ni pedua no eno take just 13 days na eno so awu enti wu hia so oba restore no
de o cells e wo wadwene mu nkwa na nyame ye nse adwene de esi tie ni ti no es last forever kopum so obewu but we live at the end de take 18 months it is animal we nyina no oba ne yehwe ne hu se we atechema ne am oduru ti ne edi mfidie nkwa na ye adwuma ti edi mfidie bo wura ni pedwe no mu a your hair cells ne ba bia o say ebia ye adwuma ye no ko we anya adwuma we a eka we anya adwuma ye na aka we nti o ti ehwe ni nyina obi kotodwo nesu a na aka wo no obi sisi chia na etia onim de nti etia obako no de dura asra so no otie wiem obi na ase tata omia na atom onim de nti anase ne tata no anso obako no de dura asra ho ti se de akura so omu kobutia no asra ho no otie wiem but so obehwe de nti ase nti ni mu osisa ti se onhwe unim se ye mema no ye nkwamo na nyinsen oba no sa woni be ma oba na ida na se we release a uja omu okwam na omu aburu nsuo no ko tense de odu obi kosi desert di ko libya na da kosi desert no no waja no kwan so no anko ndi sa wo sa be ma no nkwamo no anu omra omu ntumi nsumi eno ansa okọ kakra bia no mu nyina ahye to oba ye ntumi nyinsen oba sa be ma yi ne be ma mu odin but be ma ni mu odin nti onim se sa na nkwamo nte enya sa na tie also oba ne yehwew e mani piba wo checking out him say oni ha obia but bearman o mada onim say the bearman mu odin enti messe woni pedua kwa no hu hia wo sori no pa enipa bia woni first person wo say bibia ba ni pedua no ma enye wo sori no pa wo yem ya oya wo na be hu mi amete nche bia mi hu wani eya wo hene mi hu wan posa mama hu na bia mi hu mi ni woni pedua no but wo bia hu say ni pedua na ha no still no de kwa adwuma osimi ni adaje obi sisi chia wa hwa ma obi timi ba we se ni sisi na chia no a e hia se firi ba bi ne pana ko deep left na ni nipadua no suru se no akwa ko di right enti ni kunu ni ani jem because o ha gi na nyeye one ne da de kutu enyeye udi ni butu enye de obe ni bia emfa na otira yeye na se okunu so sisi kwachia ko right na wo yire de o left de amumie no mabra bo asi cause mo define we de o ha we ni ene sisi enzo enya chia pe unipadua ni nyina asai okay hwe so obi etenase bema odwonso na dwonso no bon still no what odwonso no de wakata na hwene wa odwonso no kwanti me home but still na no oda so ne nambo dwonso otimu say ni kala na sesa pa sesa but on hweda obehwa say obeyare akana to ame de rubber ya party catheter e de atun bemum obi dwonso ne ma ochim branza na ba nyame nso anye ne so oba na ekowo ochimbre ba bema mbechima bre dwonso ne ma still obechima owia yim from aboni wia no odware ko adwuma ko tena adwuma na unim se bema sensen gu bema ho a eso o cheki ni pedua no no de adura asra ho obekọ no de tawa bun mu no ote awiem aduro na asra ho nti onya nhyenika misraw me de number ni tudwa ufa number no na uba ya de bi ha obia no de okotodwe osisi wachi kase de diabetes de stroke bia arthritis your type of arthritis we are the types na any the generative developing woni pedue mu a ehu men kase wo arthritis na benti wo fa arthritis en kase wo diabetes ndi diabetes type 1 type 2 unim eno ansa wo fa aduro ya de bia wo stage wo ne ni pedue no bra ne yenhwehwe yare kro yenhwe baby free ne mfa ho aduro nkan wo aduro na de ma obi antimi mfa bi onkwa na atimi fa just say ye program am ni pedua no ti wo fa ya de ne kwa emebi number no 0540 71 0940 0540 71 0940 and 0547 578494 0547 578494. I mean, see, Dr. Boatin, birthday boy. Yeah, friend, I can't make it word. Via Medasi, Yamishrao, say, well, wish me happy birthday. Yet, Chia was for winning. Said your mini coffee, Eddie Candy at Tudam, Fit to Homeopathic Clinic. Mr. Yasue, you know, you will be Ghana have a baby. Oba cry Hanoma, your Santa Maria, a year Abuya Junction, and I say Antiku Junction. We see Honomoa. O friend number na ye dia to dwana ye beba be fa na ye do aba ya so yo ukoko foridua nso a ye wo Poly Junction ye Landry Managers Road e ho nso no ya so ye ne bi yo ho afi udru Kumase nso a ye wo Santase ye ahene makokobe 18 mu e ho no mo a udru 18 mu ho a ye signboard isi ho a e ma direction to the clinic ho afi udru Takrade nso a ye wo Anaje Police Station ye Landry yeah, opposite the police station, na Fair Junction on your right. Ubo say Fit Homeopathic Clinic.
afi udru bogo so a your American hotel and as a boga fee hono mo a honso no ye be ma direction akọ hono mo yesro yare ya yare be fie a e de how bebre ba because yare be fie a e de eka ene time wasting and e de ba eti yesro yare biara aba oni peduam no homeopathy and faith homeopathy you deal with individuals and until now ba you share the root cause of the condition say the menu akan no yemfa obi aduro emma obi oba ye hwe woni padua ne so yare a abamu na ye twa ano aduro e de ama yare biara abedi ni padua nim say ye ulcer say ye glaucoma say the obobo so no infections yare biara abitintim ni padua nim a e de wo how ba bia no odi ne so obetu ana mo aba na ye hwe the root cause of the condition no yemfa fidie hwehwe oni padua nim na ye hwe akwa nim ne ye hwe de e de yare na ba na ye moa na ye ntu asema fa number na ye de atudwa no na frɛ yɛn ɛyɛ 0244 583 859 0244 583 859 and that's 0547 578494 0547 578494 nabra na Faith Homeopathic Clinic into ohaw nyina ase ema yeda mo se papa panti Faith Homeopathic Clinic na yete won kan fa number no so boarding so wa modin frɛ won doctors no ready on betio